Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe hoteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose kwisi kaze kuri radio, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho, kuri bbcgahuza.com no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatanu tariki 5 z'ukwa 9. Mu Rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasabye urukiko kumurekura by'agateganyo avuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Mu Burundi abayobozi mu rwego rw'ubuzima baravuga ko abarwayi ba virusi y'igitigu cyangwa umwijima batishoboye bazahabwa imiti y'iyi ndwara ku buntu. Si ibyo gusa, na bino bikoresho bituma bikuraba uko umugero ungana mu maraso abariko barabironka nuko nabo babironka ku buntu. Kuri uwa gatanu kandi turanavugana n'umuhanzi w'umurundi Kiriku mu ndirimbo nshya iri kuvugisha benshi mu karere no hanze yako. Yayise aha nihe, uramenya impamvu mu kanya. Hari n'abaza muganga muri aya makuru babona Nina Iradukunda. Ibyo byose turabirambura mu kanya nyuma yuko Jacques Niyitegeka abagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Perezida w'Uburusiya Putin yavuze ko atazemera ko ingabo zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zoherezwa muri Ukraine mu rwego rwo kurindira iki gihugu umutekano, maze yongeraho ko Uburusiya buzaba bufite uburenganzira bwose bwo gutera izo ngabo ziramutse zoherejwe. Ariko perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ingabo zo mu burengerazuba bw'isi zishobora gushyirwa mu gihugu cye mu rwego rw'amasezerano y'amahoro agamije kurangiza intambara n'Uburusiya. Ibihugu 26 byiyemeje kohereza ingabo muri Ukraine nk'ingwate y'amahoro kubera umutekano nyuma y'intambara, ariko umuvugizi wa perezida w'Uburusiya Dmitry Peskov yabwiye BBC ko ingabo z'amahanga muri Ukraine zaba ari ikibazo gikomeye ku Burusiya. Abakozi ba ONU bakora iperereza baravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda ndetse n'ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bakorana bose bakoze ibyaha bikomeye byibasira inyoko muntu mu burengerazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyegeranyo gishya cy'isira rya ONU ryagiye kureba uko ibintu bimeze, kivuga ko habayeho ubwicanyi bunyuranije n'amategeko, ugusahura n'ibikorwa by'urugomo rushingiye ku gitsina byabonetse henshi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Ni inkuru ya Richard Kagoe mugezwaho na Prime Ndikumagenge. Nubwa mbere ONU ivuze yuko amabi yakorewe mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuba ari ku rugero rw'ivyaha bikorewe zina muntu. Umukuru w'urwego rwa ONU rujejwe uburenganzira bwa muntu Volker Turk yavuze ko yatewe ubwoba n'ibiri mu cegeranyo, acasaba yuko haba amatohoza kugira abakoze ayo mabi bayabazwe. Abakoze amatohoza basuzumye uko impande zombi zananiwe no gukingira abanyagihugu b'abasivile bari bahungiye ku mashuri n'ibitaro, cyane cyane igihe abagwanyi ba M23 bigarurira igisagara ca Goma. Ico cegeranyo kivuga kandi ko abitwaje ibigwanisho ingabo z'u Rwanda zabahaye inyigisho zongera zirabashigikira mu buryo bw'ingene barwana urugamba. Leta ya Kongo na M23 baherutse gushira umukono ku vyiyumviro ngenderwako mu kwezi kw'indwi ku buhuza bwa Qatar. Bari biyemeje gutangura ibiganiro vy'amahoro mu kwezi k'umunani, ariko iryo sango ryararenganye. Hamas yashyize ahagaragara amashusho y'abanya-Israheli babiri yafashe bugwate bakomeje gufungirwa muri Gaza. Umwe witwa Gilbo Wadalal yafashwe amafoto asaba ko intambara yarangira akarekurwa, nubwo bwose ashobora kuba ibyo atarabivugaga ku bushake bwe. Israheli ariko yakajije umurego mu bitero byibasiye ahantu hamwe na hamwe mu mujyi wa Gaza, aho bivuga ko benshi mu bafashwe bugwate baherereye. Igisirikare cyayo kibasiye igorofa ndende aho ngaho nyuma yo kuburira ko ibitero byayo bizibanda ku nyubako nk'izo.
hakomeje kuba urujijo ku bijyanye n'umubare nyawo w'abantu bahitanywe n'inkangu mu karere ka Darfur mu burengerazuba bwa Sudani. Leta iravuga ko itemeranya n'amakuru avuga ko hapfuye abantu babarirwa mu magana, ahubwo ikemeza ko abapfuye ari 2 gusa. Inyeshyamba zigenzura ku karere zo zivuga ko mu murenge wa Tarsine uri iyo bigwa haguye abantu 1,000. Ni inkuru ya Barbara Preta Asha mugezweho na Yvette Kabatesi. Tarsine iherereye mu birunga mu gace ka Jabel Mara. Ubusanzwe biragoye kuhagera cyane cyane ubu bari mu bihe by'imvura. Abakozi ba Loni n'indi miryango ifasha barajyayo bifashishije ingamiya gutabara no kumenya neza ibyabaye. Minisiteri y'ubuzima ya Sudani yemeza ko abantu 2 ari bo bonyine bapfuye, nubwo inkangu yahitanye amatungo menshi n'ibiti 500 by'amacunga. Umuyobozi w'umutwe w'abarwanya leta ugenzura ko gace we yakomeje ku mibare yari yatangaje mbere, avuga ko agace kose karimwe abantu babarirwa mu 1,000 bagwiriwe n'ubutaka. Abayobozi baho nabo bashimangira ko bamaze kubona imirambo amagana. Ubwiyongere bw'akazi muri Amerika bwaragabanutse cyane mu kwezi gushize kwa munani, mu gihe ubushomeri bwazamutse. Iyi mibare iremeza ko umuvuduko wagabanutse ku isoko ry'umurimo muri iki gihugu gifite ubukungu bukomeye kurusha ibindi ku isi, ku buryo bishoboka cyane ko bizatuma banki nkuru y'igihugu izagabanya inyungu zakwa ku nguzanyo mu mpera za kuno kwezi. Umujyanama mu by'ubukungu mu biro by'umukuru w'igihugu wa Amerika Kevin Hassett yavuze ko iyo mibare idashimishije, nubwo Perezida Trump yigeze kuvuga ko idatanga ishusho nyayo y'uko ibintu bimeze, maze yirukana komiseri w'ibiro bishinzwe ibarurisha mibare ry'umurimo. Umuryango w'abibumbye uravuga ko inkunga nshya izatuma imfashanyo y'ibiribwa ikomeza kuboneka ku bana barenga 300,000 bafite imirire mibi mu burasirazuba bw'amajyaruguru ya Nigeria. Miliyoni zisaga 30 z'amadolari zatanzwe na guverinoma ya Amerika nyuma yaho ishami rya ONU rishinzwe ibiribwa ku isi PAM ritakambye rigasaba ubufasha mu kwezi kwa 7. Ayo mafaranga azatuma haboneka byibura amafunguro 2 ku muntu buri munsi. Kugeza ubu imiryango myinshi yavuye mu byayo ihatirwa gusangira ifunguro rimwe. PAM ariko yari yaburiye ko ishobora gufunga ibiro by'imirire niba nta nkunga nshya ibonetse. Abantu babarirwa muri za miliyoni bataye ibyabo kubera inyeshyamba zimaze imyaka 15 muri ako karere, bakarero bacungira cyane ku mfashanyo z'imiryango y'abagira neza kugira ngo baramuke. Prida Urakoze Jacques Nitegeka kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera mu Rwanda, aho umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire yasabye urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kumurekura by'agateganyo, avuga ko afunzwe binyuranyije n'amategeko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yari yiyambaje ku ikubitiro rwatesheje agaciro ikirego cye, rutegeka ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe ategereje iburanishwa mu mizi. Ariko Madame Ingabire avuga ko gufungwa birenze itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 gushize yarangije iminsi 30 y'igifungo cy'agateganyo binyuranyije n'amategeko. Inkuru ya Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, Ingabire Victoire yari kumwe n'abunganizi 3 bose b'Abanyarwanda barimo na Gatera Gashabana bamaranye igihe. Kuri iyi nshuro ntacyo Ingabire yavuze mu rukiko, ijambo yarihariye abamwunganira mu mategeko gusa. Gatera Gashabana wabimburiye abandi yanenze urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwategetse ko Ingabire aguma muri gereza, rwirengagije ko igifungo cy'agateganyo yarimo cyari cyararangiye. Yavuze ko guhera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 Ingabire afunzwe byirengagije amategeko kuko iminsi 30 yo gufungwa by'agateganyo yarangiye. Ubushinjacyaha ntibwasaba ko yongerwa kandi ntibwanamuregera urukiko rwagombaga guca urubanza mu mizi. Ubushinjacyaha nabwo bwemera ko bwatanze ikirego iminsi 30 yararenze, ariko ko umunsi wa nyuma wageze ari ku cyumweru kandi uyu ukaba ari umunsi w'ikiruhuko. Umunyamategeko Felicien Gashema nawe wunganira Ingabire we yanenze ubushinjacyaha ko bwirengagiza ko bufite n'inshingano zo kurengera Ingabire kandi nawe ari umunyagihugu. Aha yanengaga ko bwitwaza ko igihe cyageze ku munsi utari w'akazi, ati iyo bataza kwirengagiza ko bafite inshingano no kuregwa baba baratanze ikirego ku munsi w'akazi ariko igihe kitararenga.
uruhande rwunganira Ingabire kandi ruvuga ko gufungwa by'agateganyo bigomba gufatwa nk'ibihe bidasanzwe ko muri ibi bihe iminsi igomba kubarwa hatitawe ku kuba ari iy'akazi cyangwa ikiruhuko. Uruhande rwa Ingabire rwongeye kugaragaza ikibazo cy'uburwayi bw'umugabo we bukeneye ko aba adafunze kugira ngo amwiteho, kabone n'ubwo byanyura mu biganiro byo kuri telefone kuko kugeza ubu ataremererwa gusohoka igihugu. Ingabire aregwa ibirego 6 bihuye cyane n'iby'itsinda ry'abantu 9 bivuga ko ari abayoboke b'ishyaka rye Darfa Umurinzi ritarandikwa. Yatawe muri yombi, abandi bamaze imyaka inisaga bafunze. Ubushinjacyaha bukavuga ko imyiregurire ya bamwe ariyo yagaragaje ibimenyetso bigaragaza uruhare rwa Ingabire mu byaha bakurikiranyweho. Ingabire ahakana uruhare urwo arirwo rwose muri ibi byaha, bimwe muri byo ndetse akavuga ko byashaje ku buryo nyuma y'imyaka isaga 4 bitaba bigikurikiranwa n'amategeko. Icyemezo cy'urukiko gitegerejwe kuwa mbere cy'umweru gitaha. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Mwambutsa. Tugiye mu Burundi. Abayobozi mu rwego rw'ubuzima baravuga ko abarwayi ba virusi y'igitigu cyangwa umwijima batishoboye bazahabwa imiti y'indwara ku buntu. Ni mu gihe ikiguzi cyayo gikomeje kuzamuka cyane, ariko kandi n'iboneka ry'iyi miti ubwayo rikaba ari ikibazo. Amashyirahamwe yabiyemeje kurwanya izi ndwara rwishi mu gihugu, ari kwigisha abaturage muri iki gihe ububi bwazo n'uburyo zifata. Yo asaba ariko ko abazirwaye bose bakwiye gufashwa na leta. Inkuru ya Patrick Waso i Bujumbura. Naravukanye hepatite B, hanyuma mu kuyimenya mu by'ukuri hari mu 2002 ngiye gutanga amaraso. Uwo ni Onesphore Nibigira, umwe mu bagendana indwara y'igitigu hepatite B yavukanye. Mu muryango wiwe benshi barahitanywe n'iyo ndwara kubera ukutamenya. Siyo wenyene. Muri kino kiringo Uburundi buriko burifatanya n'amakungu mu kugwanya indwara z'igitigu ziterwa n'imigera. Amashiramwe yishyize hamwe mu kugwanya indwara z'igitigu avuga ko abagendana n'izo ndwara bibagora kwivuza no kwipimisha kuko imiti yayo izimvye ku isoko. Tarsise Nahimana numwe mu bari muri ayo mashira hamwe. Gutuma ibipimo bizimvye cyane kuko nk'akarorero igipimo cyo kuraba urugero rw'imigera umuntu ariha 250 make, aho rero ntiharashika ko basanze iyo migera irimwo bakwandikira imiti nayo irazimvye. Agacupa kamwe mu kwa kane kagwe 750, murategeza kugura uducupa 3 kwera n'amezi 3. Urumva yuko kugira umuntu aronka umuti ni miliyoni zirenga 2 na Onesphore Nibigira aremeza ko harigeze kuba ikena ry'iyo miti. Uwo muti wanashaka urazimvye gose, ubu turawuronka ku buntu. Mu gice no kumenyesha nuko mu 2019 harigeze kuba ikena ryawo, umuti urabura amezi 4. Nibutse hari abantu umuntu yagize yatereka tukubarize hanze, acambwira bati uwo twagomba gusaba dufashe hanze utugurire, dusanze ama euro 130. Mu mugambi w'igihugu ujeje kugwanya umugera wa sida, indwara zifatira mba vyirondoka hamwe n'imigera y'igitigu, bavuga ko ibiharuro by'abagendana izo ndwara z'igitigu mu Burundi bidaherutse gushirwa ku gihe, ariko bemeza ko ari kibazo cyo kwitaho cyane. Ni mu gihe indwara y'igitigu zituruka ku migera ziza mu kibanza c'indwi mu guhitana abantu benshi ku isi. Umuyobozi wo mugambi ni muganga Aime Ndayizeye. Nta vyigwa bihanitse rw'igihugu birakogwa, ariko ivyigwa byakozwe bimwe byarerekanye yuko mu bene gihugu bose abashika ibice 4.16 kwijana barafise umugera w'indwara y'igitigu ubwoko bwa B, abashika nabo ibice 8.12 kwijana barafise umugera w'igitigu ubwoko bwa C. Abandanya avuga ko leta igiye kwitwarika abagendana izo ndwara z'umugera w'igitigu mu kugira kigoro ko kuvuza abafise amikoro make. Ihangiro nuko abafise amikoro make bashobora kuronka iyo miti byoroshe. Mwarumvise ko iyo miti yaciye ihera n'ingoga. N'indere izoza tuzura turabe mbega n'abahebe n'igirwa bafise amikoro make bafise iyo ndwara kugira ngo bari bo bambere bayironka kandi bazoyihabwa ku buntu. Nawe no bikoresha bituma by'ukuraba uko umugero ungana mu maraso abariko barabironka nuko nabo babironka ku buntu. Amashiramwe y'abagwanya izo ndwara bagasaba ko abazigendana bose bokoroherezwa. Patrick Waso i Bujumbura. Urakoze Patrick Waso. Aho Bujumbura turasubirayo mu kanya gato cyane nyuma y'akaruhuko saa 12 zirenze iminota 46 mu Rwanda, 44 mu Rwanda no mu Burundi. Urayumva BBC Gahuzamiryango no kuri bbcgahuza.com. BBC Gahuzamiryango Igoma.
ni kuri FM 93.8. tujye mu Rwanda aho abana b'ingagi 40 biswe amazina mu gikorwa ngarukamwaka cyitabirwa n'ibyamamare bitandukanye bivuye ku isi yose. Leta ivuga ko kwita amazina ingagi biri muri gahunda yo kumenya umubare wa nyawo no kuzitaho bikwiye. Kugeza ubu izi ngagi zo mu birunga zibarirwa muri 600, ariko ikiguzi cy'amadolari 500 yo kuzisura ku muntu umwe kigonderwa na bake. Urwego rw'ubukerarugendo mu Rwanda ruvuga ko guhanika igiciro bituma umubare w'abantu bahura nazo ugabanuka, bityo zikabungwabungwa neza. Ivyo Bucyana ari muri uwo muhango adutegurira inkuru ikurikira. Braho neza. The name of my baby boy gorilla is Garuka. Garuka means come back. Uwo ni Kajanine, umwe mu bahanzi bazwi cyane uturuka mu gihugu cy'u Burundi. Mu muhango wo kwita izina abana b'ingagi mu Kinigi hafi ya parike y'Ibirunga. Thank you, murakoze. Kwita izina ingagi ubu bibaye ku nshuro ya 20. Kuri iyi nshuro hiswa amazina abana b'ingagi 40. Aba ni abavutse uyu mwaka ndetse n'umwaka ushize. Ikigo cy'igihugu cy'iterambere kivuga ko kwita ingagi amazina bifasha cyane mu gikorwa cyo kuzibungabunga, hamenyekana umubare wazo no gukurikirana ubuzima bwazo umunsi ku wundi. Parike y'Ibirunga ikora ku bihugu bitatu, u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusura ingagi ku ruhande rw'u Rwanda ni amadolari 1500 ku muntu. Birumvikana ko atari buri wese uzisura, ni igiciro kivugisha benshi. Ariko umuyobozi wa parike y'Ibirunga Bwana Prosper Wingeri yambwiye impamvu. Tubanze dusobanure ko nicyo kiguzi dukeneye kugira ngo tuzibungabunge, kuko zino ngagi ntabwo tuvuga ngo abantu bose baze bagenda bashaka kuza gusura ingagi. Nuvuga ngo tuba dufite buri munsi umubare ntarengwa w'abashobora kujya gusura izo ngagi. Ubu ngubu ni 112 gusa mu miryango dushaka kubasurisha 15. Buri muryango ujyamo abantu 8 gusa bakamaramo isaha imwe. Ni igiciro kinini cyane rero. Ubu ni amadolari 1500 ku muntu kugira ngo aje gusura ingagi. Twirinde ko twapfa kuzijyamo mu kajagari. Ubukerarugendo bw'ingagi nibwo bwa mbere bwinjiza amadevize menshi mu gihugu. Umwaka ushize ibikorwa byo gusura ingagi byinjije akayabo ka miliyoni 33 z'amadolari. Abashinzwe ubukerarugendo mu Rwanda bavuga ko buri mwaka 10% byayinjijwe n'ibikorwa by'ubukerarugendo asangizwa abaturage baturiye parike kugira ngo biteze imbere. Uyu mwaka abaturiye parike y'Ibirunga n'ibikorwa byabo by'iterambere bazasangizwa agera kuri miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda nk'uko RDB ibivuga. Ibi ngo byagabanyije ku kigero cyo hejuru barushimusi babangamiraga ingagi. Nyamwange Vestine yahoze ashimuta inyamaswa muri parike y'Ibirunga na musanze aho acururiza ibikorwa by'ubukorikori, ngo kuri ubu ubuzima bwe bwarahindutse. Nkangiye nararaga nariye nk'inkware, ntabwo narirukankaga mpaka cyangwa yitega. Hari ukuntu twafataga imigano tukayisatagura ugacukura umwobo nka santimetero nk'eshatu kuri eshatu, noneho ugafata ya migano ukayisasa hejuru, noneho ya nkwari kazi kagwamo ukayisangamo, cyangwa n'akandi kanyamaswa tukatwotsa. Rero turagiye naje kugirirwa ubuntu RDB mpahano ho gukorera bivamo burundu. Leta y'u Rwanda itangaza ko yatangiye ibikorwa byo kwagura parike igasubizwa ubuso bungana na 54% yambuwe hagati y'umwaka wa 60 na 82. Yves Bucyana, BBC gahuza miryango mu Kinigi. Urakoze Yves. Aha ni uwo ni umutwe w'indirimbo nshya y'umurundi niyo nkuru Yusufu, umuhanzi umaze kumenyekana mu Burundi no hanze yabwo. Iyi ndirimbo ye ikunzwe muri iki gihe, iri mu mujyo w'ubuhanzi bukunze gutanga ubutumwa bunyuze mu mvugo izimije. Ariko se Yusufu uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Kiriku Akiri yashatse kuvuga iki? Mu gushaka kumenya imvano nyayo y'iyo ndirimbo n'icyamuteye kuyihimba, twivuganiye na nyirubwite yaganiriye na mugenzi wanjye Siriake Muhawe nayo. Aha turi mu gisigara ca Bujumbura neza aho bita kuri Village Market, na hantu hadaniza abantu benshi duhawaniye n'umuririmbyi Kiriku Akiri. Kiriku Akiri ubafite indirimbo iriko iravugisha abantu benshi mu rurimi rw'abasanisha, mu rurimi rw'abaririmbyi bavuga ngo iko ya trending. Nivyo yavumye banyize kidoma nja kubiti n'amabuye ndabakoma
Mwiyemeze ndi noma abamfitiye ishari koma koma kire gute nabateranye imbere gute Yambu nitwa Kiriko Akili ndi umuririmbyi w'umurundi ishimiye kuba ari umurundi sindirimbo yanje shasha yitwa Hanihe naririmbye mvuga ubuzima bwa Kiriku ari indirimbo nanje yo kwiririmbira nkuko ndirimbira abandi ariko naje gutangara imaze gusohoka nasanze hari abandi biyumvise kandi nariririmbye iyo ndirimbo imaze gukundwa n'abantu bangana imaze gukundwa n'abantu 1,600,000 washatse kuvuga iki Akili washatse kuvuga ubuzima bwa misi yose ukuntu haba hari abantu bagutega iminsi kandi mu buzima bwa misi yose umuntu wese aba yumva uno munsi yarateye intambwe kurusha ejo rero nashatse ko umuntu wese yokwishimira uyu munsi atitaye ku byo yateguye bitakunze atitaye kuri kahise ariko akumva ko uyu munsi yateye intambwe kuba ubwihema gusa uyu munsi aba ari intambwe irenze wari witeze ko iyi ndirimbo izomenyekana igashika kure nk'uko ntabyo nari niteze kubera nari nayiririmbye nisunze ku buzima bwanje hari abantu benshi bayizi niyo ndirimbo igezweho aka kanya umweye ndi murayira uwo turamwemera n'umusani wacu dukunda cyane kandi yaturirimbiye indirimbo bo yarajyanjaguye kuri iyi ariko kutuhereka n'indirimbo nziza cyane iryoshe byanabaze ko yumva baririmba misi ndayumva yanditse ko aha nihe uririmbye bavuga gute salama areko kuba ntezi iminsi salama areko wifuza ko jewe nosubira inyuma aha nihe salama aleko kuba neza iminsi nobamenyesha ko ndabarenze muri no minsi salama aleko kubivuza yuko jewe nsubira inyuma salama aleko kubavuze yuko je nazongera kure ani none ani kuri BBC Jarsiri yake muhawe nayo mu gisagara ca Bujumbura hagufi ya Village Market. ni ukuvuga ngo ntuve ku rushinge rero reka tujye i Kigali muri baza muganga na Yvette Kabatesi. miyopi ni uburwayi bukunze kwibasira abatari bake ariko nk'uko twabibonye ubushize ishobora no kwibasira abana. Ese mu gihe itavuye neza mu bana ishobora kubatera izihe ngorane? Mu gice cya kabiri kuri indwara turacyari kumwe na muganga Alex Nyemazi mu ivuriro Kigali Eye Consultant. Iyo yaje kwa muganga tugasuzuma tugasanga amaso yatabona ashobora kuba atareba mu kigero kimwe, ibyo birasanzwe, ariko hari n'igihe usanga noneho amaso ntareba kimwe kandi rimwe muri iryo ngiryo nta kintu warikorera, byararangiye. Ibyo rero kuvuga ngo byararangiye ni igihe yarengeje imyaka 7 y'amavuko. Iyo afite icyo kibazo cya myopi ku myaka 7 ntubikosore, biba bigoye cyane ko iryo jisho rireba nabi kurusha irindi rizakosorwa ngo ryongere rirebe neza. Ibyo nibyo twita amblyopia. Ubwo biba ari ku ruhe rugero kutabona? Kubona tubishyira muri kategori 3. Hari ibyo bita normal vision cyangwa kubona nyabyo. Hari icyo twita vision impairment, kuba utabona ariko bigereranyije. Noneho hari n'ubuhumyi. So umuntu utabona neza cyangwa wahumye ni wa muntu ijisho rye rizima riba rireba munsi ya 3 metero. Uwo muntu aba yarahumye. Ariko turavuga amblyopia yatewe no kutabona kwa myopia, kuko hari na amblyopia iterwa n'ibindi bibazo byo kutabona nabyo dushobora kuzavugaho ubundi. Hama rero wakumuje uti hari ibikosorwa. Umwana wagize iki kibazo cya myopia kiri muto afashwe iki kwa muganga? Icyambere na mbere umwana agomba kuza kwa muganga, ababyeyi babyumve, n'uwibagirwa ibintu byose twavuze. Ntibibagirwe ko twavuze ko umwana agomba gusuzumishwa amaso mbere y'imyaka 7. So yaje kwisuzumisha noneho dusanze afite myopia. Ikintu cyambere na mbere myopia ikosorwa no kwambara indorerwamo. Lunette ni indwara rwose iyo yafashwe bukiri kare
ishobora gukira cyangwa se ukabana nayo kandi wambaye rinete neza ukabaho ubuzima bwawe bwose nta n'ikibazo biguteje. Hari mu bindi bihugu cyangwa na hano mu Rwanda abishoboye bambara contact lenses bashyira mu mboni, nabwo ku bana hari igihe usanga zibajena tukavuga ngo reka tubambike rinete ducomeka mu jisho bazatwambare bakuze, kubera ko nazo zigira ibindi bibazo. Ntabwo wazambara abana bakuba amaso, ntiwazambara muri aya mavumbi tugira inaha ngaha. Hari na miyopi ugeraho ku myaka runaka ikabagwa kandi igakosorwa miyopi, cyane cyane iyo wageze ku myaka runaka y'ubukure. Hari n'abana babagwa bikiri kare iyo ari miyopi iri hejuru cyane. Miyopi iri hejuru cyane cyangwa ibyo twita pathological myopia ni iyo yarenze 6, kandi iyo tuvuze 6 ni umubare w'ikirahure bambara kandi biri mwe cyangwa minus cyangwa gukuramo, kuko ari gukuramo no guteranya. Nuko rero bigira hari ubundi buryo dushyiramo imiti, akajya ahora ashyiramo imiti igabanya kureba hafi bigatuma ijisho rireba kure, ariko ibyo nabyo hano ababyeyi kubona uwo muti ahora ashyiramo bisa nkaho rinete arizo zikora neza kurusha cyangwa byoroshye kuzikoresha kurusha gushyiramo imiti cyangwa contact lenses cyangwa kubaga. Ariko ndakuvuga ngo miyopi niyo ikunze kugaragara cyane mu bana. Miyopi iri muri kategori ya refractive errors cyangwa za ndwara zitera ubuhumyi bukosorwa n'indorerwamo cyangwa ibyo navugaga. Ariko hari izindi ndwara zitera ubuhumyi usibye refractive errors, nko ku mboni nka keratoconus, imboni yikunje yabaye nk'akabumbi, iyo nayo irahari mu gihugu, irahari ku isi, itera ibibazo. Hari uburwayi bundi nka cataract cyangwa ishaza. Abantu bibwira ko ishaza ari iry'abantu bakuru. Umuntu wese yarwara ishaza, n'abana baranarivukana. Nubwo hari abarivukana, hari n'abandi bariza kubera impamvu nko gukomereka, hari imiti unywa ikagutera ishaza. Hari noneho kuvuka umubyeyi wawe yaratwite akarwara, bya bindi bajya babwira ababyeyi ngo mujye kwisuzumisha kunda. Nyine izo ndwara baba basuzuma umubyeyi, iyo azirwaye cyangwa infection atwite zizatuma umwana avukana ubuhumyi. Ubwo buhumyi bushobora kuza ku mboni, bushobora kuza kuri lenzi nk'uko twayivuze, bushobora no kujya ku ndiba y'ijisho ukavukana nk'inkovu ahantu ku ndiba, ibyo twita toxoplasmosis cyangwa toxo. Izo zose zituruka ku mubyeyi uko mama yaragutwite bikaza mu maso yawe. Dufate n'urundi rugero, abana bavuka batujuje ibiro, bariya bakuri risk yo guhuma iri hejuru cyane. Bisaba ko umwana wavutse atujuje ibiro, ikintu cya mbere mu bikorwa byose agomba gusuzumwa amaso akiri mu bitaro. Bitabaye ibyo ubuhumyi azagira ntibukosorwa, ni ba bantu ujya ubona mu nzira bagenda agakoni, kubera yuko indiba ye yarangiritse burundu kubera ko bitashoboye kugaragara mbere muri bya byumweru 2-3 ukwezi akivuka. So hari noneho kuvukana n'ibindi bibazo, ukavuka ufite ibibazo mu mutwe, twana tuvuka no za trisomy cyangwa autisme. Abo bana bose baba bafite risk yuko bazagira ibibazo byo kutabona. So ubuhumyi mu bana cyangwa kutabona mu bana bifata ibintu byinshi cyane kuva kiri mu nda kugeza avutse. Muganga Alex Nyemazi watubwiraga kuri miyopi ndetse n'ubundi burwayi bw'amaso bushobora kwibasira abana. Ni hano rero dusoreje. Twibutse ko mukomeza kohereza ibibazo ikiganiro ukasa nuko amabaruwa 2790. Email ni bazamuganga@gmail.com. Muramuke neza. Uramukeho nawe Yvette na muganga mwaganiraga mbere yo kuva muri studio. Jacques Neteka aragarutse kutugezaho amakuru agezweho ya BBC mu mahanga. Perezida Putin w'Uburusiya yavuze ko atazemera ko ingabo zo mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi zoherezwa muri Ukraine mu rwego rwo kurindira iki gihugu umutekano, maze yongeraho ko Uburusiya buzaba bufite uburenganzira bwose bwo gutera izo ngabo niziramuka zoherejweyo. Abakozi ba ONU bakora iperereza baravuga ko inyeshyamba zo mu mutwe wa M23 bivuga ko zishyigikiwe n'u Rwanda, ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bakorana bose bakoze ibyaha bikomeye byibasira inyokomuntu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hamas yashyize ahagaragara amashusho y'abanya-Israel 2 yafashe bugwate bakomeje gufungirwa muri Gaza.
urakoze Jacques Niteka. Ni naho tugejeje ku musozi w'ibiganiro byacu byo kuri uwa gatanu. Ushobora kongera gusanga kuri bbc-gahuza.com. Ejo ni imvo n'imvano ku cyumweru n'ibiganiro bibiri by'urunana. Niba utarashije kubyumva kuri bbc-gahuza-miryango ku cyumweru urahishiwe. Byari biyobowe na Ninira Dukunda, twafashijwe na Chris Lovelock kugira ngo amajwi akugeraho ameze neza. Ni Prudence Nyumva wakoze guhitamo bbc-gahuza-miryango. Uraraharyana weekend nziza.